Nyuun sapora si pertama manabitan kula de paang lambat de kak dinto karena seharusnya semalam ni keten kula jadwal ni cuma dua tapi malam makin ni karena ada miskomunikasi akhirnya ipaksa dan kula malam makin ni pas telok dan kula asli tak gelem paksa tu rin apa makin sekejap bi kula kebeli saporana kula paling ngepol ni semalam cuma bisa ongke 2 kali. Pengajian thank. Sementara jarak ini terlalu jauh karena dari Besuki panganle dek ke Kembang pada kak dinto jadi tak langkong atas keterlambatan dan gula nyuun sekolah terutama dek para guru, para alim, para ulama. Nomor 2 dan gula nyuun sekolah menabitan gula korosena paling renjang dan gue lagi buru tak lem tapi alas na kiai gue tak bisa nolak umpon kiai le katela inten gue kala asapora gue beri ekor seni kebuni keng mul jeni keng bulan kene ni kemun tak seni ke gue tak katela mun pah tuju iba ya katon kocan netok gue jadi tak langkong nyuun sapora dan gue 7 ekor sege nyuun sapora. Soalnya gula ni kamun gula mancing abid ni kalau kuat. Toman kecelakaan dimin ya 7 abid gula tak kuat. Keng mun pang tapangan abid. Punten istirahat maksudnya. Ki sambil amot. Mun tempo na angang aja foto. Ni ka ulena na angang atok tore patepak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mangken gak dinto kau leben ajunan masuk dak kesitung bulan. Sebulan gak dinto cepon ulama ahli tafsir masuk dak kah. Dabuna Allah minha arba'atun hurum. 4 bulan saya muljaki Allah. Sepak bulan gak dinto salah situng esen ke gak dinto bulan Muharram bulan semangken. Di Muharram ini ada satu hari yang istimewa yaitu tanggal 10 Muharram otaba yang dikenal dengan Asyura sebi orang Madura pahyolok sorah itu asluhu Asyura kulibat hudifat pasoro sorah sini ke Madura ni kalau adanya mamelaran okay. Abdurrahman Durasman Madura nih kak Abdurrahim Durahim Ibrahim Muhammad Khalil Mat Halil jadi gelak tang nyam aja pentong bego kemarin mereka tak langkong sih ini bahaya kan cak le tanggal 10 Muharram karena mungkin tanggal 2 gelak lagi beri tanggal tung asli tanggal tung ki malam nangking burung ngale ko beri tanggal 10 Muharram kak dinto bertepatan hari Rabu Puli ya Rebu boleh tanggal 10 Muharram kak dinto sesuai apa yang dicatat oleh As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin beda 12 amalan seepakon kalakoh dak kaula benajunan se-12 ni kebitan kula pada Pak Amangken manter eke ngakna manter bisa iya malaki amin 12 jadi muntung situngan ni kasacem pengajian mari lekuk duhur ni kak aman ke ada 12 amalan yang dianjurkan ekalako bi kaula ajunan tanggal 10 Muharram apa sah ightisal
as-salat, iktihal, sedekah, silaturrahim, ziyaratu alim, mashura sil yatim, iadatul marid. Kelopai. Lestari. Terus maus kulhu, qiraatu suratil ikhlas alfa marrah, maca kulhu 1000 kali. Keng pamare benih pas kulhu 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 kulhu. Enjak tak kok cek lor sembian. Isoro maca kulhu 1000 bahiras deras. Siapa mau kuntilanak ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan boleh bahasa tung-tung. Kik buru sabolo. Terkena 12 dah kita keng anas ekolopai. Sepertama salah situng engki gak dinto kau leben ajunan epakon apa sah. Manter biasa apa sah gap tinggi. Saya deki bentangkel sangang. Tanggal sangat ni kata su'a, tanggal 10 ni ke Asyura, manter biasa angam malaki. Ya 12 ni kai kalau kapi saya tapi cek pun ulama ma la yudraku kullu la yutraku. Mun tak bisa kelaku kapi cek tinggal lagi kapi. Mun tak bisa kelaku 12, saya bisa kelaku. Pada apa selok bisa nyari sekembangan mandi. Siapa sa tanggal 10 nikah pada ben apa sa setahun abito. Mantir bisa angam lagi amin. Pasera orang seman di tanggal 10 Muharram cek pun ulama. Eka waris tak sakit sampai tanggal 10 Muharram boleh. Amin. Sehat ni penting. Makanya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi adabu bahwa rizki kak dinto sehat termasuk rizki ia tak sampai se. Kula benajunan kan orang masa rizki ni kamu diberi pese andik tunya. Padahal rizki saya paling tinggi ni ke as-sihah ay al-afiyah. Sehat ni kaya tak satunya. Apa sebab? Karena orang ni kama kela banyak pese namun tak andik sehat tak kira nyaman neng-neng. Umpian soki banyak pesena. Cek karo meli Avanza, meli Alphard. Mending Alphard. Mungkin tak tahu lah ongguk keluh. Alphard ni kasa embelungatos. Sa embelungatos ni kamun obeng atosan kapi ebede kerdus sesari. Mini kapak kerdus. Jadi mun sampean alako sa are buru gaji 100.000 ngalak terep sa are 100.000 pah tro meli Alphard ni kana kin ngalak terep sampai ke lekuk na kiamat. Mun 100.000 saare. Sampian soki banyak pesen ngubangi Alphard. Make Alphard seetompak king mun orang sakit tak kira nyaman hadirin. Tak usah aja raja penyakit, tak usah kanker kronis, usus buntu, gagal ginjal, tak usah. Penyakit tun butun telok. Biar numpak Alphard king di tun butun bengkong telok. Tompak Alphard, tak kejegulungan. Aduh. Numpak Alphard keng make Alphard saya tompak mun tepani tun butun tak kira nyaman. Bener? Keng mun sehat gula benajunan sehat. Tak usah numpak Alphard, numpak kul pickup ada atang ro. Make ejol kunjol laki deh. Mak bisa nyaman cek deng kodeng. Sehat. Make dan kok gerengan morongki mun beten sehat. Saya napa tak saya? Make kok sape saya keng mun sakit. Baik kok sape. Makanya bener cepon kakak gula. Kakak gula debu senika. Walau makan sederhana. Kok Pak Kiai, saya dan tek lagu na nika. Jadi ni kan niat ni ku orkes asli ni kanto ni. Kula mengkurapi datu maburu hok, ko menapa-napa kule abahas dunya, abahas akhirat kula. Neraka jahanam. Mole kan tunggu ren. Mi mole yu, bo apa jo nganyar depak la yo beure kok. Coba gula pidato bah ngocol hijivan milaya ketune kavera savera. Butuh bang asyik deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kasa kakak gula. Bang Haji Romai Rama kasa kakak keng lain nembu. Lain nepak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Walau makan sederhana ikan asin sambal lalap. Ini rok buntek mu je nanya. Iu nak tambahin banyak geluh.
Halo, halo, halo. Walau baju sederhana asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana asal istri punya 3. Seraan saya kopak gitu bro. Nah ini kampun mulai berindikasi nih kawan. Dengan dia pula tu pak karakan sampean saya kopak tiku HP nama dia. Yang laki ini punya nakal makin you. Makin raji polero raji nomor 2 inya mai tuku semen deh ya. Jadi pan nelpon do kakak tuku semen nelpon tak bagian. Hati-hati. Kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Nabi ajunan tak kesokan jandan. Segat itu. Datang ke. Bulan banyak orang ni. Mun ada orang kesokan. Oh, engki kesokan. Korala. Engki. Biar tahu sang juk rasa bu. Lakar secara takdir bi Allah orang laki ni kubur lebur na kering bini. Oke, tak usah sing ngode, maki saya sepoh gila non. Benih panjenengan orang. Tak berjajam bian coba, bian polami andi, polami andi datang ke bahbek semua tua tanya aki bah. Kaki mun nemu canda glowing ki lebur bah. Ku tak nyempit. Oh lah. Montak ketek baku. Keng ketek kedalo. Kepunten aku kan. Ongguan. Lambat. Tak usah antara ke hadis dan ke ayat. Lambat boleh lagu. Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki. Lain. Lah, memang secara fitrah lain reng laki bareng bini. Nih kebuk. Lakar bi Allah burle-burna kereng bini. Mangka nambian mun laki ni kiba ke pasar, debak ke pasar nemu reng bini ratin pahatole. Cek gigi normal. Sementara ring bini ini kau pikir na sepeling raja benih kah? Benih ring laki, maka ring bini ini kecokop situng ring laki. Karena ring bini ini kecokop situng ring laki, maka ring bini ini kebi Allah ibri perasaan tampuruan secek raja untuk aja gelaken sesitung nih kah? Maka kan ring bini ini kah? Ring bini apa? Seorang perempuan itu mampu menyembunyikan cintanya walau 1 abad, tapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat. Ongguan. Wah. Coba. Swarga ni kan lain. Coba. Swarga ni kering laki budian kan ibri dadari tadi. Mian to maniding berte swarga beda bidadara. Beda bidadara swarga. Ada. Anak apa mak cuma bidadari? Karena swarga ni ka esena ma tastahil anfus. Swarga ni ka esena se kasenengi kulaban sampean ni kele. Ring laki karena burle-burna karing bini, maka bi Allah hurum maksuratum fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ring laki ini bulan burle-burna karing bini, maka ecenci bidadari semangat saabu aja ngaco bidadari. Bekan ki. Ring bini pai janji ring laki. Ngocak ring laki boleh, ero masih tung tak geben-benan ya kok.
Dereng bini ni pikir nasi paling raja beni reng laki. Emas, besi, etas, kelampi. Makanya suara kena reng bini ni beni bidadari. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mun masuk suar kemudian sambian beni cuma keleng tanang bendin na asawir ni keleng asoko yu sampai ka kosoko ni keleng ibu dia beni karo keleng etok walu lu'a ki betul mutiara na ter 10 kilo betul dia tak ningat tengkak kake walibasuhum fiha harir pah ibri kalampi sotra boleh ana apa burle na kalampi. Mondeng laki kan biasa kelampi kan? Nggih kan? Mondeng laki nih kan makan di kelampi anyar ya biasa lo atin. Para meri mele de bak rumah buang ngecap sabe ka pakoh parlo yang kui mari sabe mun nyonya ruah. Andi kelampi anyar cek ka stok. Bede kancane lebet ambul suwe kok. Beda apa yu are le are kelampi kok gelek melele dah ada kok nemu sopi le burabit kan tak mandi pese gelek ke pasar beli cukok bahan nemu kok tega tak beli cukok pong tempo na bede kan 200 tak berpetong keluar lepas hibet ki jadi macam dengan tempo lebur le asden mun benda pada cocok cek dengan kok bang semua celeng le kan cek dengan pong tempo na bede kan semua goning cuman dekik kan biasa kompilasi nak sete dina le pas nak le bisa dina jelas dina cak aku pak kaki saya kocak tu pak kering bini apa dina dia baca. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon tersehat lagi. Tersehat. Makanya si bisa ikhtisal tengkel sebelum nikah menterbi Allah sehat kak. Amin. Kini kaca masalah fadailul a'mal. Meskipun sebagian ulama beda satu buaki dari 12 nikah tak setuju beda asal lah tak setuju beda hadis. Tapi nikah masalah fadail yang malaki ya tore. Menterbi Allah apa dia faedah ada kaula ajunan. Amin Allahumma. Setan pun tanah kita faul. Ki. Ketidik berding malam tanggal situng kan ada air susu pote kan? Kan enggak itu. Meskipun di berding lopot minum susu sampai 2 malam. Mungkin boleh lo apa tafaul. Terbi Allah iba sehat ya. Amin Allahumma. Panapa boleh saya bakon kelakong ketika masuk tanggal 10 Muharram deki. Mashur sil yatim ngosap cedaka man massaha yadahu ala ra's yatimin yauma asyura rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang sing ngosap cedaka jetem tanggal 10 Muharram setiap situng obuk dari cedaka jetem kak dinto bekal ngangkat situng derajat. Situng obuk dari cedaka jetem ngangkat situng derajat ajunan sing ngosap ya ajunan Allah. Mun jatem ni ka obung saibu iosar bi sampian saibu derajat bi Allah yangka. Mun jatem obung 5.000 iosab bi sampian 5.000 derajat sampian bi Allah yangka. Pah beda saatanya mun jatem magundul. Pada make gundul osap kia. Diga pahe bele segempek iosab segundul torot. Karena make gundul jo pada bulu na jo. Kayak dalam tadi osap ya pada mak lampir deh tengah aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi osap tapi seepakun ni tanggal 10 Muharram ni kebeni cuma ngusap tapi beda sodako. Jadi jak jujur sambian polan si beda ni hadis ngusap bian pah karo ngusap beri ya. Obung jete mi pasal sal tak ada beri apa-apa. Woi penggalan ke.
Muharram ni kerja tem ke saya pun ke pentas bah kas. Nireng saya kesukaan ngusap cede kerja tem. Ongke kapi di baba. Satanian ngusap kapi obung je tem mata ke salbut. Maki situ ngemi bedabri pese. Salah tabri pese ki atau koto kerja tem mah. Mbuung Maria lake ye kok. Penggalan menik tu saraan ke. Iya potongan cek lain ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng bi ulama cepon cara ngusap ni kecukan beda cara na. Mari dengki. Ngusap ni cepon se utama torok dari atas patoron ke ada senika. Benih senika. Ada ngaltuk bencem-bencem apa. Suruh peleman kada nih kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masfur sil yatim ngusap ceda ka yatim gi. Paringi ubang menter masuk ada ke hadis boleh ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Menter kau lebih najunan termasuk orang-orang seoleh barokana yatim itunya urus Nabi Allah ipa gempang. Iya akhirat efek tak ikasareng bi Gusti Kanjeng Nabi dak ka swarga. Amin. Benten gula tak mang boleh untuk daerah saya Madura ini kemun Muharraman pasti beda teman ki. Pasti beda teman. Keng tak langkong ten gula matoro Pernah beda kasus kejadian yang Madura ni kam melakukan penggalangan dana oleh 50 juta. Saampuna oleh 50 juta Kak Dinto 20 juta ni ikebay acara Muharraman 30 juta ni ibeki ke jatim. Ika tak kenging tadi mungkin acara Muharraman niki ngalak ka ubang jatim tak usah beda ki acara. Jelas ki. Karena jatim tak perlu ke acara nih kak. Jadi ki nyewa terop nyewa salon tikal tak usah teropan korpes sena banyak maki teropan naung mun oleh ning 10.000-an jadi. Karena beda matur sekali itu. Kelong mabolong sampun ubang oleh banyak. Akhirnya pak 20 juta na ikibay acara 30 juta na bagi ke jatim. Bi kula dibanding bae ngai matura. Tak langkong mun abad aki acara Muharraman, acara ni ka kutu beda senangkung lain. Tero pa senangkung jangan laki kau bang jatim. Sound system jangan laki kau bang jatim. Bi kula gabala. Sewa na salon haram mun ngalak kau bang jatim. Sewa na terop haram mun ngalak kau bang jatim. Sewa na kurse taon le ngalaki keding jatim. Konsumsi taon le ngalaki keding jatim. Pah beda senyampit mun untuk sa acara mah. Senjata makan tuan dia yang guna repot ngucak oleh maki gula poton ngucak haram gula saya tak oleh tidak gula saya ceramah ya cak dengan hukum bi gula kebela maki untuk saya ceramah tak oleh pala keng tak ada maki saya ceramah tak usah beri keng bi gula pahe bela ya keng mun saya ceramah tak beri kabela mulai ki ngunceng mak le saya ceramah ju tak repa-repan. Jadi kebelader bener lo apa kebelader bener tak langkong kiai ya seonangi sen acara Muharraman acara jateman keng saporana kiai ni ke acarana norok BPJS deh ya ni ke acarana askes kiai senika jadi gula gampang je bodoh sapora gula bendung lemak tak bisa inta. Kayak ngai, saya berdepak, makai sambil kerja kayak ngai ki. Dan gula benih kayak tarak kerja, kayak muntah kerja sambil ngantuk. Seborang, dan gula benih cuma 2 pengajian. Asli nabi datu sambil kerja ni kata tak saya. Atau tiaki qaswatul qalb ati ni kegeli. Tapi muntah kerja mungkin pahalok ngaji. Tak bah repot. Mengkana khudh ma safa wada ma kadartikan. Kuspa kusapon dut menteri yang malaki nah. Saya tak usah bekta bleman lagi. Nyon sepora gula yakin gula ki pedatu man kaman ki seni ke yang kerja ya nyanyi gula yakin tak sedia seneng ka cara mana hulil yasin ya bude selebur ya banyak selok lebur ya kasokan saya seneng kasokan ngonceng ya tuh dia ngonceng selok seneng ya masa tak yonceng aku lho nah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sih. Baca terus-terusan bagi ngaji mulu apa jang sopu billahi opo kan jernare. India iko. Sekema minta India aja. Begelak yang kuadrap kuda kesan. Muharram mangken, Muharram nih Kang. Cak biasa tak saya ini kecenderang kuy kelu. Karena ukurnya kan setahun kepi kan. Mandi setahun iba sehat, acelak setahun tak sakit tinggal, apa sah setahun kencerna. Jadi mangken ini kecak biasa sama lagu ya ubah sibuk nyaman kelu coba India deh. Ya ibadallahi jiddu rubbada'in la yuraddu la yaqumul layla illa man lahu azmun wajiddu. Kan bak nyaman nih. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Sini kadati sampai nyusu anak rebuk saya dia baca Allah Allah pah lain tak penting ganteng encak sapa tak penting soki encak sapa mun tak diandi tade senyapa mun nyak pesena janda nuroa. Aduh asip kok tanpa mulai kada nih kak ini bahaya nih kak tanah kong kiai pilihan kada men. Waduh bu Allah Allah nengeneng panjanda nuro asip dah itu. Kemana panitia pengawal gila. Tak langkung mun ngunceng gula boleh cek begintar nih kan. Bahaya nih kan lagu Allah Allah nengeneng panjanda nuro. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa iyadatul marid nyanda orang sakit tanggal 10 nih Kang. Mun nanti orang sakit tatang ke sakit sanda. Tapi mun sesakit lo pati sarah. Mun sesarah cak dentik tanggal 10 tu kok cowok mati. Mun sesakit lo nang tenang ri tanggal 10 entar ya. Yang mun sesakit nih Kang bek mulai hilang lu cak dentik. Tak kok melo petok ngombean. Keng tak langkong mun nyandek ring sakit ni kesini kah yu biar ngaki yu mbian saya punya nyandek biasa mun nyandek ring sakit tak langkong sepertama cek ngibede eren kula tuh man entar ke rumah sakit nyandek orang sakit ibu benar lencak ke ketidungan ke selo roti rambutan salak akal loto tak kakakan saya nyandek ngibede eren kapi orang sakit ni kata Bengkalan tak situ bondo kan tuh Bondowoso tak Bengkalan iya beci aku apa tak ning salah di ya kita ada yang salah aku leku mula bini janda di nak tukang kapi kok nyaman lagi lagi yang ndak yang sakit ni kata Bengkalan tak Bondowoso orang sakit ni kata ndak ngakan tak ndak nginum kenapa sing ageme yu apa yang pesan biar ada gede ngegelu tak Bengkalan tak Bondowoso gi orang sakit ni kata ndak ada tak ndak ngi maka mun nyanda orang sakit ngi bagi kakanan ya mana akan nabukti bok lempo kapi saya jaga jo maka mun intar kering sakit sepertama kayak inbuk abek tak obeng
Mun obeng ni kata de buduna. Mun obeng ni kak tepat sasaran pakuntar ka sesake. Ben obeng ni ke maklay bisa aben to biaya maklay meringan ka sesake. Jelas. Iti na nya banyak yu. Jak dengan reng dinak benereng kisoki cawacaan PCP tong juta belum. Wow, merocong. 15.000 yu. Cocok. Iya 15. Makin 15.000 mun saya hadirnya ndak kapi oleh 10 juta deh. Ya keng cuman pengerti mun yang 15.000 juga bidabit. Sabek engkok keng akhir nek cina dia tin. Mole. Ajo 15.000. Ngi bening 15.000 ki ada entek bideng. Harga gula belu 11.500. Tuan rumah nak andi otang 3.500. Mun 15.000 je sabak mole. Mun ngebe 100 dan tek bideng lo bapa. Mun ngebe 300 mun tak tege beri nasi je mole. Mun ngebe 1 juta nginep kake. Mole kelekuna. Kebele bede kamar kosong lek gedung kaniat de iya. Ini bening 15.000 pada tek kopi anak 2 iki bakapi. Ku kang ku roti ban roti pekemat sekali. Pakai acak loncan ka kursi pejebol kursi na tuan rumah na. Cak gila grup na kakek yu. Mana tak betah sekali kok kering dina ni. Ni kata takrama entar nyanda reng songkan. Nomor situng cak abek tade eren. Ni beli na boleh cak abek tade eren. Ada faidah. Nah, reng sakit ni kalau ndak ada erbek tak aki obeng. Makli bisa abang tu maringan biaya. Mertung. Merdua, mun entar kering sakit ni kecak akan de orang mate. Akan dering beres ruwa makli teger makli tenang. Bersabari. Pasabar lek ya. Deh benih pak. Sakit apa kakek lek? Tahu yu. Kocang dokter komplikasi. Apa. Sarah kakek je lek. Cek endeng ye lek. Butang ngipar si bede kembang persis kakek je lek. Masuk repu ke sakit Jumat mate. Dikomplikasi ngale ke jantung penyakit kak. Itu pani saya kok tahu ego belum mate aja. Pateger le mentar kering sakit. Sakit apa lek? Komplikasi. Kaki jelek karo komplikasi. Kaki jelek kor ngakan teratur, istirahat pa cukup, pikiran pa tenang. Seminggu boy mate. Mate boleh. Cak akan dereng mate kan dereng beres buka mentar kering sakit kan dereng beres. Timur Roma saran bun kaki seti beres le. Kelang Roma udah dong sarah. Setiap ini telok lah. Teti saya sakit juga akhir sabini apa boleh deh ya. Jelas. Oke, cak bareng teko tersernak kiai. Nah? Tutup kiai. Teko jangan banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor telo nyandak ring songkan ni kadabun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad sahibur ratib qatu nekku mun tak nekku make entar lo nya me nyanda. Jadi qatu nyeting ka sesake. Coba nanang di jauh kecuali king lagar tak bisa bede ruang ICU tak bisa masuk. Jadi mungkin memungkinkan untuk nekku ni qatu nekku. Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad adabu mun tak nekku tak inyamai iyadatul marid meskipun dapat karomana. Makanya nyanda ring sakit ni keselangkong saya laki bini entar kapi. Mun si sakit laki nama semak si bini nem jauh nah sambil sarosar kaki kor sabar kak. Makai kaki tedung pada ben saya macam istighfar sini kak. Kok si beres mun tak macam tak le. Mun si sakit bini laki nama jauh si bini entar sambil cet-pecet. Itu nale dengan lamari sakit yang manter karya beres senika. Cak patah balik. Cak sakit janda apa lagi nentar keting. Dapat apa nak ke betes ya. Sakit apa kakek le? Komplikasi kak. Iya angak betes hari. Mari nak betes apa ngale kapok ngamak jan bula jan kata sih. Cak patah kelero.
Payah. Iya payah munda ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa boleh saya pakon kelak tanggal sebelum nikah atau si alal iyal, menjumper keluarga, mabunga keluarga. Bahkan man wassa'ah lahu yauma asyura wassa'allahu lahu tilkas sanah. Mun beda orang menjumper dekat keluarga na tanggal 10 Muharram maka selama setahun bi Allah sampai ni berjumper. Cek pun ulama ring laki sabri obeng karajina tepat tanggal 10 Muharram rebu boleh ni kalau abri obeng karajina sampean maka selama setahun sampean bi Allah bekal pagempang pese Qur'alako. Ya mun tak alako na mo dim. Di saya kocak gempang ni ke beni pah tak alako dateng ni ke ngubu tuyulnya man. Le orang ni mun kadung tak gempang maki alako tak lem hasil. Kan beda orang lako na sarah oleh na sidik beda. Lako na demang oleh banyak nyopet. Orang ni ke rezeki na tak ada pada maki lako na pada. Na pacang gempang tak gempang rezeki. Maki lako na abareng ajualan abareng pesen na tak pada. Ema bere ajual bakso bisa beli sepeda. Ema temur ajual bakso sepeda na nangkin jual. Mata pada lain rezeki na lah. Al-kasbu minka wal haslu minni ja'ibun Allah. Alako sambian hasil ni ka Allah sama hasil. Saya rasa berkembang rezeki. Terkadang makin laku na detak mandiri Allah iparing rezeki sebanyak. Saya rasa abri obeng karajinah tepat tanggal 10 Muharram sampai berkembang. Makanya tanggal 10 Muharram ni kampian mun biasa abri obeng tambahi pabanyak. Mun tak biasa abri paringi. Mbian pada buk selakek berjemper. Pokong tanggal 10 Muharram rebu pole ni kasampian cek sampai merdeng sekali ka selakek. Usaha aki sehari jempian misem melolo. Ki laku atau mau jadi ngelangker. Dia. Mari duhur atau mau boleh. Dia. Ongguan dia. Empian pelakeng cek cermat cek pegel cek tak nyaman namun tak kikir. Saya ngajak kikir repuh, kikir kemis. Aji cek muni boleh pahilak gelak dina. Ongguan. Mun parlo ka empian repuh boleh ni keberi kejutan bini ni. Beri kejutan. Ki lakum pian mau keluar sepeda. Mayulek katuku namas dia. Hihihi ko. Abeda si bini ajak katuku namas. Guncing. Depak ke Bondowoso kota tuku namas patoron tanya akhir. Iya tuku namas le. Iya kak. Mayu mulai. Nah, jadi nyaman abri kejutan umbian kak. Jadi tak abri emas. Oti akim bian. Insyaallah 3 bulan ibri tengah nabi bini nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Teko boleh. Mahmulia. Orang ngonjang boleh. Apa itu? Minum jaina. Siapa ngocak minum jaina ki guru? Kemana jaina aja ada? Udah. Apa? Minum. Kok nginep? Mayu. Alhamdulillah. Langkong panitia te kuak sing ngocak sing. Tulis le 0823 32 nampak semua. Nginep. Nginep. Cek cocok ke gula kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, salat ki pasah silaturahim sedekah mandi acela ziarah kareng alim nyanda orang sakit mati habina masyhur sil yatim ngosap cedaka atau si alal iyal majembar keluarga wa taklimul adfar ngetok kokoh se
Di budi se-12 wa qiraatu suratil ikhlas al-famarrah, maca surat kul hu berapa kali? 1000 kali. Mun ni berak gelu beda keterangan Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah ada bu pasera orang senyapok dek katangkel 10 Muharram pas macam nikah, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, baca petong polo kalih nikah ika waris lanceng umur depak dek katangkel 10 Muharram tahun de tengah boleh. Amin. Terbisa ngamal laki pokok karena Muharram nikah kelas setahun usaha aki sekus bagus makita maca akul husaibuh makita maca hasbunallah usaha aki sekus bagus nikah seibacagi adikir sini gele mun bagian saya tak pati saya roh jangan berbaca gelu grup naseng dek jaroh pepe kalompang bibir ceruk saloni misemadu korang akebayan cukemi ansi dek jaroh sabak gelu cenderung terbi Allah bisa ngamal laki, amin. Terbi Allah bisa ajaga, amin. Bermantir saya berdepak berde manfaat. Demikian segala info. Kalau berapa ju setengah tung yu. Setengah tung. Sampai pagi. Cek nguncang penceramah, nguncang desel roh. Kalau beda solar tak kira mati juga. Lagi di ngaki daya. Tepak kering apa kan tuh kiai? Ki buru naik. Ingat tang bin dekat kayu. Ki buru naik lah turun. Pengajian kiai, bila mana pidato bini ampoi pas nikah. Wahahaha. Semora, senau sambil kerja menter beda manfaat lagi. Ya beli na boleh, beni antara kerja keng mun tak kerja empian takut ngantuk hadirin. Semoga si-12 umpama tak bisa kalau kau kapi menter tak tinggal kapi. Amin. Sehingga bisa nambah ketakuan kau lebih najunan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun semora, para kiai, para alim, para ulama sekak dintoh sebisa pada pak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan